Nawe mubunge wa Ekuru kaunti-ini ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu na ugite Mwankira Nandi ikundi nkurukia 40 birikitie kugunika kumania na mukondo jwa mbere na jwa iri jwa uwezani bwa kigina kia ngafu mwakene jwa 2022-2023 ariuga kwambiriria kiumia twitite bakarekeria mbecha ingi kiri mukondo jwa 3 na jwa 4 akiuga ikundi biria bia mbecha u kabere no baewe kinya kaire kwethirwa ke bakonania uria batumire mbecha na njira njega na chokete uria ikundi kuriunga obisine changafu gutaririrwa bwega mutaratara juria babatere kuthingateria nikenda batigatigwe mpione. Paul Kabithe na riboti iji. Ikundi 40 kaunti-ini ya Tharaka Nithi biombete kuhunika na mbeca cia ngara kuringana na mujumbe wa Ekuru kaunti-ini ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngugi Mwindu ni ati kota ya mbere na yachire ya kunyagia mbeca ino yachire ndi ni ikundi bikujuriria ara Susan ugite bara bakathingatira mutaratara uro kwendekana bakawata mbeca ino. Kan June gutire mpia tiari na 45 million cia ambassador peke ya MP wa Tharaka kana wachuka kwa mara na 45 million cia ambassador. Nani kaunti yonde yo kaunti yonde milioni ndo cia magana mana mwe mpio mwe constituency mwe million 45. Susan akiuga barata yari barumitwe mbeca no mwanka bonanirie bura baruthite ni kingo bomba kongerwa araginya no banenkerwe inyinge nkurukira banenkeretwe aguka bere Ya siara kugana ngasa ringi bonenkereche ikirendio ngazi yake cukuru ni amarioko maingi murimo ukuruku arairite tangira roje rethere yo kwarito baingi batie na uniform na kuthimira arito nkurukia 30 ikire cukuru ino arimu kinya boba orite Susan aombe kubathetera ni kingo bomba kuwataga handship allowance. Sauti na Labe North, by the way we share the same catchment area. Our teachers tuko na walimu huku lakini batikana kuja this side no to handship in just here kwa kugwe gamba ngombe titie handship igamba ngombe ritoka class 5 nditandiship ile nengiro kinya constituency yetawe gamba ngombe nderu nkwathora ntikwathorana ikenda ntubona boy gamba ngombe we komo ngorokia kinya komo kwina something. Bangi bara muthenya goyo bagunikire na tangi cukuru ya Ngunga primary na arambere turaga Susan arathaganwa ana bathatu bara batere cukuru bairi secondary umwe university arana kiao kia Mwekuru arabarira bisi mwanka bariki cukuru garo gono no atagorora mariuko maingi na riria kwaraguo boro handship uchete guku nureonera na mento maku koguo area no madam kwigwo kime consider in a special way nemona we mama county mwega no gutunjari no ntutumandu tutugutwikira tetangirire kugurwa guku ndiche tukiruthara mbici gana yanda tukanda kugure tangi tarire kongi wa dini ya mugaririre gikundi ya kambandi mburi cia area na nkorokie munthi arerekeria nyakinjero gwa dini ya chakari agurira gikundi kenge mburi wa taino ciaria beto milioni 9 na magana 5 itikore kia guthiri nu milioni 9 na magana 5 ndithe raundi yengi lakini milioni 9 na magana 5 anto baina inete milioni 9 na magana 5 chola ri kundi bionde mburi nchole na chikundi nyamora chukuru twana tuneta tukuthena mbasare nchonda gure na chuma chukuru tamutonga matangi mbora go mokona warume go karukire balinga kiratumura chiro mwaro mundu bora muntu ara makoronigira ngo taino mwaro mundu agenda ko ararira ko angathiko mukoyu muntu raichi Nkiripotera Oru TV kumantere Tharaka Beto Paul